I puta te ihu o tētahi tokotoru no te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri no tauranga Moana i te wāhanga Maurioho o te whakataetai Dig My Idea me tā rātou pakihi Matihiko Māori. I haere ake a Kere Ama Rights ki te wherewhera i tā rātou kaupapa. Ko kōkiri digital te pakihi i puta i te huo nei kohine no te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Wiriwiri ana ngā tiri, tō mātou i te ranguna atu ko mātou ngā toa. I papatū mai rātou ko Josh Arnold no Ngāpuhi i te wāhanga te kaumārima ki te mā waru tau te pakeke o te whakataetai Dig My Idea, nā te pai o te whakaatu i tā rātou pakihi ki ngā kai whakawā, anō nei ko te ana o te raiona. I te tematanga, kare mātou i tino whakapono ki tērā, nā runga i tō mātou kore mōhio me pēhea te kōrero atu mo tēnei kaupapa. Maha ngā wā i hanga mātou i mātou ake kupu i roto i tino pākena te me kare mātou tino mōhio. Engari ko te, he tino wiriwiri nā te mea ko ngā rama katoa i runga noa i a mātou tokotoru. He pakihi Matihiko Māori nā rātou anō i Waihanga, hei kawe i ngā mahi hangarau Matihiko ki ngā pakihi pakupaku o te motu i te reo Māori tonu. Tuatahi he mea ririke ki tā etahi atu. Tuarua nā te aho matua mātou i pūmau ai ki te reo Māori. E hiahi ana mātou te whakapātu ki ngā kohanga reo, ngā whare wānanga, ngā kura tuatahi, ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga. Nā runga i te mea, kaore anō ēnei āhuatanga kua whakaako atu i roto katoa i te reo Māori. I hua ki te whakaaro hei mea kohi pūtea mo te kura mā te waihanga pūmanawa, engari ara no ngā pai tawhiti. He whakamahi ngā hangarau o tēnei au, kia whakatipu i ngā tikanga tawhito o rātauma, kia mau hoki te reo Māori i roto i te ia o ngā whakaokoranga katoa. E 5,000 tāra te pūtea tautoko i riro i a rātau, me nei wati āporo. I nā nei ka huri te aro ki te āta whakairo mahere rautaki Matihiko Māori mo te tau 2040. Kere Ama Right, te karere.